Desi dan Mama Gigi. Buat yang punya Lina Rias Cileki, bareng yang punya Kores Rias Tegal Blok. Buat Ibu Nining Selarga yang punya hajat. Sing sempurna kabeh manusia duweni dosa, cuma cara sing beda-beda. Macem-macem dosa sing gibah ya anak, termasuk pada nira. Lamun lagi sengit baik, tapi aja batur secene sampai ngarang cerita supaya wong percaya nyebar fitnah gibah ning kana-kana. Coba sirang aja ning balung ambar. Masih buat yang punya lagu Putra Fajar Muda. Yen duit cangkem tulung dijaga, aja ngomong sing ora-ora. Yen arep gibah sirah kekaca, apa sirah urip sempurna. Malaikat hati nyateti dosa, langkah manusia sing sempurna kabeh mendosa duweni dosa, cuma cara sing beda-beda. Macam-macam dosa sing gibah ya anak, termasuk pada nira. Lamun lagi sengit baik, tapi aja batur secene sampai ngarang cerita supaya wong percaya nyebar fitnah gibah ning kana-kana. Coba sirang aja ning balung ambar. Kembali ke Wiki spesial buat Bapak Ramadi bareng Ibu Nining sekeluarga yang punya hajat. Buat yang punya production Yen duit cangkem tulung dijaga, aja ngomong sing ora-ora. Yen arep
secene sampai ngarang cerita supaya wong percaya